म्हापशा बार्देस ब्लॉक कमिटीची बिरेस्तारा गोवा कॅन्स संस्थेच्या सांगातान संयुक्त बसका जाली। हातूंत नियोजित गांव नितळ गोंय संकल्पनेचेर मुखेल भर दिवन काम चालीक लावपाचेर चर्चा जाली। मलेरिया डेंग्यू दुयेंसां तशेंच गार्बेज ग्रामपंचायतीच्या उदरगतीच्या कामांचेर सुदारणा जावपाक पंचायत पावण्यार जागृताय जावपाच्या विशयाचेरूय भासाभास जाली, अशी माहिती गोवा कॅन्स संस्थेचे अध्यक्ष रोलंड मार्टिन्स हांणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। आज बार्देस ब्लॉक कमिटीच्या मिटिंगेन मेन फोकस जो आसा ती सगळ्या एलायड डिपार्टमेंटाची कोऑपरेशन मेळपाची गरज आसा, पण त्याच बरोबर पब्लीक इन्वॉल्वमेंट जावचें, पब्लिकाची जबाबदारी आनी त्या नदरेन गोवा कॅनाच्या वतीन आमी आज काही सूचना डॉक्टरा मुखार दवरलेले आसा। ते एक कन्झ्युमर वेलफेअर क्लब जे आसा, तशेंच जुनियर रेड क्रॉस, YRC, JRC जे असे रेड क्रॉसात संबंध आसा तांकां इन्वॉल्व करून पब्लिका भितर ही जागृताय वाडोवची। आज अशी परिस्थिती आसा की मलेरिया बरोबर डेंग्यू, चिकनगुनिया, जॅपनीज एन्सेफेलायटीस असे खुबशे वेगळे वेगळे डिजीज आसा आनी जर एलिमिनेशन जातलो जाल्यार वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लीक। ह्या नदरेन जायत्यो ज्यो कामां जी आसा ती पंचायतीन लेवलार जावपा जाय। फॉर एग्जाम्पल विलेज वॉटर एंड सॅनिटेशन कमिटी, ही कमिटी PWD स्पॉन्सर करता। त्याच बरोबर विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सॅनिटेशन कमिटी, ही कमिटी DHSची आसा। सो ह्या पंचायत लेवलाची कमिटी आसा, त्याच बरोबर गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी आसा। सो इलेक्शन जाल्या उपरांत ह्यो ज्यो कमिटीची स्थापन जातली त्याचो फायदो घेवचो। त्याच बरोबर ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन हो जो स्कीम आसा भारत सरकाराचो, प्रत्येक पंचायतीन विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी काडची आनी ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन काडचो। सो ह्या प्रोग्रामाचे फोकस जो आसा इज नियोजित गांव नितळ गोंय। सो आमी कितें म्हणटा की हे जर खरे नदरेन जर जायत खुबशी जी जबाबदारी डॉक्टराचेर येता ते कमी जातले आनी पब्लिकाचो इन्वॉल्वमेंट वाडटलो। त्या नदरेन आमी तो विशय आज मांडलेलो आसा। Meeting on the vector-borne disease control program. We have it every 3 or 4 months. Every quarterly we are supposed to conduct it. And in this block there are PSC Porvore, PSC Aldona, Urban Center Mapsa, PSC Kolwa, and PSC Shivolin. Health officer of this Bardes Taluka, along with the NGOs and the concerned departments like the Labour Department, City Department, the local municipality, Mapsa Municipal Council members. We sit and discuss the prevailing issues of the vector-borne diseases. From our side, we are trying our level best to examine and to screen mainly for each and every laborer. But I must agree that it is not happening in time. Actually, ideally speaking, the laborers or the workers who come from other states, they should be ideally screened within 24 hours. So, 24 to 48 hours. So as to detect them as early as possible, whether they are harboring any malarial parasite in their blood. If we can succeed in that, I think it will go a long way in control of malaria particularly. To control malaria or vector-borne disease on its own, it requires the intersectoral coordination with other government departments. So we have already sent advisories and to all the department to form a nodal officer who can check for the breeding in their department, and if they need help then they can contact our program. And plus we have also sent them the role what we expect from them. So this is the time when the coordination is more important. So intersectoral coordination and IEC that we conduct is very important.